na jumu gomojo arigitani gweta na mbere nthigurune. Niwe mutekeri wa WeruTV na ntuwa kwitha kwatana na batu kiri Ntento cia Weru taithatu. Na itukugwatwa gani kiri Ntento iji. Narua kiuria getu ni ukugwata mbaru mugomojo arigitani, kiuria getu ni ukugwata mbaru mugomojo arigitani na kiuria giki kiumite uria ntuko ya narua arigitani niro ikinyete ntuko ya ithatu kwithwa bari mugomone. Na no withira ituma maoni yako kurukira namba yetu 40321 kana inya kibugu ithatu irimwe ukiambia na rietwa yes kana no kenda tumba kona message yaku kana ntuma yaku na tuketha tukimenya results kana mpumicha muthia kumagire chunchike na iba kubakethira minority ukithira yes kana ino wari kyo tumaithite runo withire ukithia tithia kana ukiongela birabio tumaithira ukyo unbeta finyas imana. Nani mbetagwa Morin Kinyakirimi na monerere twa mathithio ni Kezia Kagendo. Kwa kaita kara yande guru yonde yithiritwe kiwi watira kana na gutetera kana kari na gutianiria kana kaeka kaithangikira kokongo ntubura gutuma kana kaeye kuria thina na nyumene kinyotoro bakana kabu etabura puteagirite. Kiri gisunse kiabire kia ripoti yetu ya mwana wa kana kakaeje mwandiki wetu wa Ntento Dorin Kathambi ni agututarira thina iria mwana akurukagira riria atina mtu wa kumutara uturone. Kwena twana toto eji kana inyanda kapara bethero bena mbati mtu atweka are skuru. Kiuria ni rei asiari bo kana mno betha ni bano anana bo kweri ni bathiatila ora ana bo bari aria skuru iyi ni bathiatira ora ana bo bethero baki perform skuru ya kana ora batora na ciana rito bange na antu bange maturene yo Tenio ni ana bo pa ko to skuru twele ke to manata mi marimo Kau onge aeta so granjere na ya mi mwarimu thekuo. Mose wa Karemi eta skuru bena mwaro ina lakini Mose siwe asokera barabarene akaredia kuthiulunga kundu ina kana ethe batamenya niku. Weye grasi ke sanda tu. Mari sanda tu. Iba o Mose no soka. Moganya kisoka. Ndi mora se ambiri mwarimu thekuo. Mbeta ambira mosate kinyakwa tenda kumenya iko wethero ari na ntontumba kama tana bele mbeta bakuthiriko nibo wea anto kana asiari kuelewa ati kana kaka yeye ni kabati kumenyerwa wa ura kana kama kaka mwale kamenyerawa kumenyetha ni bonte thire tu musentire skulu enge kaitha niwe to mugwenda kaithi to twele to bonditire tuo Ukona skuru eto mugwela nyamwanu na mere yawe nkwamba nto kwanda tamari nchunguru nokubo mpende yawe nyabwe nyanto siomba onge oni Karemi na urasia Mose ina etarira ora skuru na amuria nonto ateta skuru na kinyaha mukinyirira weta skuru inde mwera anga mawata karamu no somi Mose genda me awita na €100 na Karemi era ithea ore Mose na etherwa riri na ta uwa ari nteibo mwetera ntemenya Muthaura imwana wa ntura ya gitwa mwari urokwenda kwa mwari muntu kuimwerera akura kiuria ni re manto yara ya muthiulungirite ari kana kakaire yakaomba utuma kinyele kioto kiawe kana na yake orowa Tenda kwa mwarimu ndame suguru tema deto ya thatu ngithairo tirebiekwo tebia koranka kwithira mami nyotuwa yo turuira yanda tere skulu ndatena nasari konda ndete skulu mami aritango ekurima egurira ntungwa teme tumkira baba arere mpenzi skulu kenda baba timanya twende skulu James Kaiga ni mutongeria wa ntura ya gitwa mwari urokwelewa bubuya bura bwitana mbere mashinani kana nture nesieto na mno bura bwethera bwisumbura kana kuria anabandaka na twana twatweje
tukaendelea ku blame rotero administration no ntubate ku play roera rupate ku play mantone yakonie mwana wa moye no ntukithiba ku play that role tutithatu na school dropout mbige kana na bengi batithobe school kutukuromba turi antuba community kana turi antuba tomori please tukuromba na njire kwinisha kabisa antu thirikari itonyere antone au nikende kombocho kiana school no ntubate school baba ingi muno ana bengi sana yama ingi antu ibona ya kakana kalkaije katethero kaina thina no iriku kwina kinya negligence rotere ni rwasiari bara basiera nabo nonto bate ko yukia kanya kala kariko kala bateri ko play bare asiari ni asiari ba kai sana oranda rikia kubwira ringi bakomba ko kita for their kids percentage ira mbinge nira ite kuthomethia na boya nere for by the way aroita kintu yonto akiu huwa na baya maingi ibalukila so naunja thero utheri thirikari yecho miatonyera antone ao ekanyelia asiari bano ntotae nika bateno weso kinyagithe ko bateno weso bara bateno weso ibakai muntu eno weso obwa kirasi okirena kwo nonto kwena free primary education tai na kwena mbese mbingi ciethore kiendekana kurani kitu ikanto akaituka ko facilitate tomanto maina na asiari bamwe tikai tai nika batumba kuthoba kiona mbese ibethobe nacio lakini nonto kwa negligence bakaigino watanira naoni Doreen Kathambi Kenywa ngekuretera isunsi kya mwisho kya kana kakaeje andene ya WeruTV ntukweru uyu arigitani kaunti ya Meru ni batumirite kuwatanira na mugomo jwa arigitani thigurune jura jotonyete ntuku ithatu na arua mugomo jura yambirie ntuku ya Jumatatu juititu ni mwandiki munene wa kiama kia Kenya National Union of Nurses arigitani baba riuga batichoka ngwine mwanka thirikari baingire wira ne burabekanire meri ithatu mithiru eringitonga na utwande twekinya mugomo jwa arigitani nthigurune jotonyere ntuku ithatu kiri cibitari cionthe cia thirikari nthigurune na arigitani ba cibitari cia Meru kinya bo ibethirite bagomete bakiare na andiki ba Ntento bari cibitari nene ya Meru arigitani baba riuga ati baketha bagieta na mbere na mugomo jo mwangarera kamiti ya gutegera mishara ya riti ngugi ba thirikari ni SRC na kanjo ya mangavana baketha bakiojuria mawira na betekanirite na arigitani bau atongeria bangwatanire ya arigitani ya Meru bariuga ati SRC ni ithiritwe ikira kabetha bakiongera mishara yao araba ugite ati kinya gutino kamiti we batere ni gutonyera mbese yu bariuga SRC batina watho bakwarire mishara ya arigitani na bore thirikari thirwe kingia wira ne kenda bacoka ngugine ni twambirite strike tariki 5 na ntuku weu Sara Serem ura chairperson wa Salary and Remuneration Commission na chairman Council of Governors Josephat Nanok bareta barasemania bararia itaranona baikweja bejera bakaria mantu mwanya wa agents ba munaro babeli na non tubo nurses ba Kenya bato trust Nanok bato trust Sara Serem na tukenda na mugomo juu mwankalelea simbi yetu igacha inwa alafu tuchoke ngoine kama sio hivyo sisi hatutarudi kazini tukaendelea na mugomo twetele thirikari ingeje twarie nabo betekera ko China ba China tuendelee after all twagoma ntuko ithatu kwa uto ena ntuko nyinge cia kogoma anto ibendera na siasa na tuendelee na mugomo nguginde ne cibitari ya Meru Teaching and Referral isiethiritwe ikirunga makumane na mugomo jo na aje kinya batithiritwe bakirigitwa murungamiri wa arigitani ndene ya cibitari Western Nyagari ugati bethiritwe bagikia nkurukia aje kana kiri cibitari inge cia antu kiumbe na bangi 390 kwamburwa ni untu bo mugomo jo ariuga ati na arua rokire bagutigere na aje 40 akindene ya cibitari eu ende na gwitikia mbere antu kwithira bakethera bakuthamwa bonthe kwa kuma Jumatatu nitugeretie kuthamia aje bamwe beta cibitari ingi ire around ta cia mission kana kanisa na ingi cia private na muno ta charia Kotorengo Mission Hospital na Ngopo na Kirua kwina bange patrombere gwita cibitari bajukua ni antu bao pauga bongwa bakabaikia cibitari ria bagachagwa bongwa na bangi gwatuika barari akwe kubwa kana ibarabui baramburi tayari ni barajukirwo ni antu bao baikua nja bendelea kunywira ndawa nja inkiripotera WeruTV mbita kwa Edwin Gitonga
Akio kundi kyo tueria bware mika kalone kitendo ira ya girete ya kurigiria kimera kya mirani kenda kuthiria murimo ira yukwithira yukwime kimera kiu. Mweri muthiru mabisha ba uborimi ni bariongire nterese igembe kuchunkuna kira kiuma gya kimera kiu na nandi ni gikeno kiri arimi bara bethiritwo bakinyirwa kinyankuruki nyuma ya thoko cia ume ya nthiguru kuingwa. Dennis Mugendi ni agutumenyithia nkuruki. Nyuma ya taramba urimi bakaro yani Kenya Agriculture Livestock and Research Organization Embu kuja mwanka igembe na kuthithia uthuthuria wa mirimo iri kugwatamira na gutiga yumite bajukia imwe yayo na gwita nayo kuthithia utwiria nkuruki kabete o kairi bagusokera kairi na nandi na nkuma injega nayo nkuma tingi indi ni ati ndawa nionekanite ya kuoria mirimo iji gwetemera na utwiria buriugwa iri gwatithwa ni tunginyo tukumenyekana ta skills au nindera species kana wenda omoptera ruthiomi rwa utaramu. Skills cigwatagirira thiini wa muti na ninyuaga mai ma muti ucio na ikomia mahuti na finally na muti mwenyewe ni umaga ndio ninyuaga mai. Ndawa nacio cia kurigita mirimu iji ciritwa ni Bisndine, Leaf Shiner na Misil na arimi ni bakurwa baigure kuma ndukene cia ndawa na nyuma ya kuigura baitumire na njira iji tayo mililita imwe ya ndawa kililita imwe ya roji na ijiri kililita imwe ya roji na aria mira irumiriri ni murimo jojo mono. Ari dawa twa device ro tuhuthira na ni botanical pesticide iria yumite hari mimera iria tangithukia mundu. Maguta mayo metagwo neem oil. Neem oil ungimihudira ithiaga iga soften ngothi ya pest yo kana mududu ucio na yarikia go soften ni dawa ni ingiraga raithi na igacoka igakua raithi. Nawe Martin Mutuma uria ni murwiri giti kia ubunge ndini ya Igembe South na umwe uria aretete ataramba baba urimi na kuromba thirikari nene na ya county utetheria arimi bamira na ndawa iji cionekanite ona kaire mabisa ba urimi ba thirikari basiumirie na kubaritana arimi mantu nejeye gusitumira. Oni derere yanto bakwa nonto thirikari support irira pressure yekirwa kana ria mturotongereti antu baba abathetaira ndere antu bakwa oni tha into mboba uri ndawa nonto te obisine lakini kithira ndio obisine thirikari tha yena kanya kanene mno especially thirikari ya county na thirikari nye national baba tigwithira riu bakiuka ciatagaria bakomba ku provide antu na ndawa ye nonto rwairo irumite nyamira ene rweta nchune rweta kila kitu na rombo fagi into bieto bionde kwa tugenya batu atugwe musanda na antu ba Meru batu te antu ba musanda ko nkuromba thirikari yetu iciominya yo la ibo ntondo winya officers ba thirikari ba agriculture batureboneli antu mantu ya. Dennis Mugendi, WeruTV, Igembe, County ya Meru. Weti na mbere ni bucokerete gikaro kinene kia ngari cia ukamati kia mushijwa kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya kuingwa kwa kagita kumania na nkusanio gatigate ka sako ijire ire ikurira utongeria bwa stage eu sako ya Makena ni kumeneria murungamiri wa town eu bakiuganika akukumetwa ni atongeria ba Meru ni sansako haba atakanyaga gukamatira thokone eu. Murungamiri uyo na ugwite ne kasako ichire cia thukanire nekyo gitumi kiando muthinyo egoro burithi ni were yatonyorere kenda kuthiria ndwererari ati atumiri basako ya Mekina na ya Meru Nissan arabarari barego kiando nyuma ya kirage kwerekana ne bamukorega bangi bakamata stage ne Samuel Keisi Ntento. Wantu goja chiere emundege tuoge ankari cha matatomo chiwachuka ikingetwe nonto bankuja ni oga tegatega kia Meru Nissan Sako na Mekina Sako.
ndereba bankari cha mekina bariugati obichi ya munene wa muchi wachuka kana town administrator no mwanka wewe iboba gutetheria Meru Nissan Sacco kwinyeria sako irachinge nonto Meru Nissan Sacco bariugati ibendere tukeni kuyankari no bichi enu twaconerera tugatuyo mbia cietu itio kwanekia makenge igafaindika kana kio nonto this is cartel leme kina Meru Nissan Sacco loni yatwambiria kuoca mbia ya binga stage kumegoro nkinya thaino tendugure koune kuonania twegwa maurua mauga moke wanja keune magurire na nikiao na niwo mena title kogume county government ni enderie Meru Nissan Sacco kiwanja lewe mamenderie na tuni mase matuonio na tubala tukugura kogune twalomba thirikari wewe ne kwenda mbara ya mekina na uneki za kwethire mase matuonie bara tugakuagira gukucuka na marega gutuonie bara tugakuagira gukucuka uneki za kote makua Meru Nissan Sacco te makua na mauma gweta mekino na mote makua hamwe na ugumokaria wa muchiojo Erastus Mutegi augete ati no makienige kwikinenkereto Meru Nissan Sacco indi sako irachinge ichietwe rutharo agugitumira mwankarira kieni kingi gako hakube na hoteli nene ya Kimwa kamati ibochokanire mathaa maugoro nyuma ya murugamiri wa muchiojo kuthungira nkujanie no na kwa sako chionthe rutharo gutumira kieni gikiwa kagita beterete wako wa kieni kingi kiaimbia. Samuel Geishima, WeruTV, Tharaka Nithi. Thoko ya miraa ya Lare ni imwe ya thoko iria nene cia miraa ndene ya kaunti ya Meru na kia kumakania thoko ije ni ya mathaja maka yake hantu bambiragia gutonya thoko neje mathaine ja thainya na ona cia kinya thainyanya bakethura bakuma thoko neu na twarata kumethwa ni mwandiki wa Ntento Dennis Mugendi thoko yabatethirwa rieto muthurwa ni kumana na wingi bantu bara bethagirwa bari thoko neu mathaine jatha inyanya riua kibiri mucine jorare Igembe North antu ni bakuonekana na baba ingi bao bakamatite itundu bya miraa tukathugania ni kuma miundene o taurea mutegeri wa WeruTV ukona ni ati ogi kumbo kionde kya mushi jojo jorare a biashara ni bakuonekana bonde bari shughuli ya kujikwendia na bangi kugura miraa bamwe na njara bangi na bonda ona kinyangari na shughuli ni ya mpui mathaini jaja na kiuria ni atiri ni nderi kuba kwerekera bumete kumiuraga elo beyete kumiendia kulare bumete ngano na location ndi murimi miraa na ngwete kono lare kwendi miraa niaja thokone ya miraa ya muthurwa mucine jorare Igembe North thoko ina magana ja biashara na bonde ni bakuonekana guku bamwe bejeti kwendia bangi ni bakugura na ruga cionthe kana ruthiomi ni gura ngurira mpenderia na mantu jangi ja maingi a biashara baba ni bakumbathira Ntento ciegi thoko iji ya miraa ni muthuru turia muthuru kuma muthuru miraa rekiro ngari naye ni mwambacha na mwambacha no yale muchongamano atiotie thoko enge twenio ni mwambacha tuwetana miraa ende binkoramba thirikari woni ne papa nuwe thoko eto yethe the mali mbetha thoko muthuru kugura miraa na ndareke kugura miraa ereta na lori yo kuona nyuma au ya takinya mwambacha ya njiri kwendwo rugire ntumire mbeca mbeya ringi rugire ringi mbetera thoko mwanga njiri ringi tha mwanja ndre ya mbura ringi ite na mwambacha woni gwone gura ngetera mbia ikiuma mwambacha ikiya kuringa na bamwe ni ati no kabejite ikugura miraa
kenda bamendia guntu mwanya mwanya nthiguruni ta Mombasa, bangi noka baumite nayo miundene benderia mburuka ona bangi ni agusaga na nikyo bakugura. Biashara izi ya Mira Muthurwa rare niukiritie uturo baba baingi na gutetheria kirimantu mwanya mwanya uturone. No to thometa jana betu na kete Mira ba tu minyangi nyawe kirango ano mbine ntu Mira nyo nguso ila nene kuno wetu ndonyiri na utata uni nyingi yanto ba tu kunyilo muno ta ito ndanya na kene ntu boko tu ala muthura itetie na into bibinge na kwa tu Mira ete kona mbia tutemnya utate no kana no kona nyati kuthoma kana no ate tu watu mbere no kwa tu nyuma Mira to no nguso kitaipa na imbu ayo bwa mino kuru kenyata na ndola media kaskirobu te mu biashara maukuya ya kwa Mira kenda Mira eta kinyeto mawainya Mombasa etikaye niongo etorita na Mira ne tuthomethaire kinyana betu ngerekano kanana uria ari na biashara ya kinyozi mushini jojo rare na kuga ati ngugi izi ya Mira guntu guku ni mukiritie na aria enjaga antu baba ingi na bonde ni ateja bara bejaga ikwendia kana kugura Mira thokone izi biashara Mira ne bupio imbo ne bwino ndinya biashara kwandika ekinyozi yuma na sinariti bangwe wa Mira nimbe bangwe tu munore ange tanaria ngwe nantu wa biashara Mira no ntuke tatibo nyantomba kutangwe no kampinga ningo ya simuna ngona tukitanaria ngwe na tiba Mira bongi kuringa na biashara baba ba Mira ni ati Mira itika thina kariku kana kariku indi kiria bendekia ni gutethirwa Ntento ni ciejie thoko nthigurune iria Mira ya ingirwe na kairi kuthiria murimo jura jukumia Mira miundene kinyanteri iji cia ijembe no thina cia Mira ikwethira thirikari ratu niona baraba kweja bonthe bati kwamba guturiria thoko rubeja betu rendira urire thoko makosa ikweya utura nkauria thoko turenda antu baraba kauria thoko bauria thoko beje batwiri tururie thoko London itururie thoko Saudi Arabia itururie thoko sehemu riu bauibo antu baratu koma kuritaniria ngwitu na antu betu na sore betu na ana betu kithira thirikari ni kwenda erwethira ni thirikari ni kukaniri ku ire korukuma ibaurie thoko ibaruore thoko rara cingi riu beje betu irao ya kwamba turienda indaburi twaruore thoko itororire thoko ngona itororire thoko kona itibuke ndimira yenu na bo ibuto kaunga mkono ibuto aturania bo bari achore betu Kenya Mira ni dhahabu na ni fedha ntiri iji Dennis Mugendi, WeruTV, thokone ya Muthurwa, mushine jolare Igembe North, County ya Meru. Na Minister wa Miunda Professor Jacob Kaimenyi inarutete mugambo yoyo gororia nkuchanio chemiankate atika mwanka Isiolo na Meru Kaimenyi ugete kurea chacha bakunjira ndo miankene na kwa thirikari igatigira achacha bawiba wikirwa mpine. Professor Kaimenyi aritete miarweje obisine siawe Ardhi House na rea akuonanagia mitambo Meru ya kuruana wamba na nkunkumo kere ministry huu. Mwandiki wetu wa Ntento Boniface Mwongera na ranirete na Professor Kaimenyi na Ntento yu mkuruki. Wamba na kumamira matokiro ofisi cha miunda ya nthigurune itikire na ndebo kinyamuthia yenyume machine njeru ire kumekana ja biometric access control system kwitwa ntuku na minister miunda ya nthigurune no Professor Jacob Kaimenyi. Professor Kaimenyi akiari mwako mwana WeruTV ofisi ne jaja mushumojo Nairobi no gite mutambo junande jo atigire ngwisho nthe thirikari cikuthika njira yerekene kenda kurigire minga na mirare yumaira ki ofisi ne iji ni ati tukamenya muitingugi wonde egita rionde inari nejire egi ngugene daingana tonto antu beturi muntu kuri antu betija ngugene kureo muchungwa wa give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God we kugatre ukaiya da chia thirikari tonto thirikari riwa wowe ngugene na ijiri kwa tuga gutwatumira system uje kana mwango jo mweru gwakikisha kera wonu ya ngugene kuryo
na inawitire atiri wenda kumiora mitambo ikethiro itumika shigerwe system hiyo wametumira ni kuhakikisha ati mbere guo kuruka nyumba ituri nandi ya miunda kaithaka we mugeni wa mbere we mugeni kinya twakunenkara kandi we mugeni na twakuuria mbere tukunenkara kandi witite floor ku na mbere ku kila witite floor ya mbere utiumba wita floor ingi ukeja kugeria wita floor ingi kandi ekwitita ngugi na twakugwata ntagara wingi kiringashakasha na ndathu kasheminde ryo mirite monkenya Isiolo na Meru kaime no lijana siasa bara kulinga monki mantu ja batige ntubakethanira matende ja mumoja thirikari nyume igitarite kuraza ibukarikana au asiase batonyere inyama bakagwa imburagwe imburagwe ndare bakagwa bagitata baradwe nikenda nabo uro baringira kuro na ivon chamba ndiwe na imbugire au imakosa jau anto bakendo tumira wananchi kethio tikwendekana tukwendo ne anto ukendo tumire gitarewu gitajare ya manka matita ya manka ningi kendo ringiro kura tibu wega no tugokurania ntu betu rira muntu atemangwa rira muntu akaradwa mugwe utithirwo ryo imwana muntu ungi ugakua pengine onje nawe no ntiragu ko kutheka nau ko gwiritwe antu bara nyingi uburi kuthoge ukiudumiaga kawe na thina nkiripotera WeruTV kwa mshoneza Nairobi Beta Boniface Mongera na matakiri kumakenda to ya Boniface Mongera yoko ni emiario ya Professor Jacob Kaimenyi okone mantamyu ndani otokona kanya kuruka ndigeta koraito chukete nande twingie Eba matakiri wa WeruTV na ntubakwendelea kufuata na bado kirendeto cha Weru zaidatu. Na tutete na mbere na Ntento ni atenga bana wa Meru Peter Munya ni amenerete Senator Kiraito Murungi akiuga gutekio atethete na kya Meru kumare minister. Na Munya ariwe Kiraito riria ari minister wa manyana batere gwikira Meru yonthe stima ontubura atabuthirie Munya arutete meria ikire muchemoni yora yo Karitigenia West yokoyana cheki cha wakachibitari Edwin Gitonga na Nteto hii. Kiraitwa rira joy nikura o ento nongyo orera joy nikura o akiari anteresa kimajeti gani ya West nara kunenkanera cheki kire dispensary ya kimajia gavana wa Meru Peter Munya na menerete Senator Kiraito Murungi ni kire akugate gutekia thiretu akithithiria Meru rugate Kiraito na thiretu ari kire thirikari gitenere nene na nabatere kwethura tetheretie ntere nyingi cia Meru kwethura cigita na mbere Munya netete na mbere kugate Kiraito ati batere ni kwethura akimumeneria ati thirikari ya county itite ngugi ni untu na gwitikia na itete ngugi akongana tangava na miaka ina netete na mbere kugate Kiraito ati thiretu agitetera witi na mbere bo county ya Meru kuma ke thirikari nene nyuma ya gutara ta senator antu aba ina thina nye stima ku no ari minister ina inya ma wari ngaru karia itara ria Kibaki kore merwe kwethia Meru great na stima Taya antu abakura man generator. Waita nara maua mantu ya ire expensive onto stima itikinya nao na bibi endeka ingredient ne wiki stima nao na ne athimi no tatu tetherie yukuma kuo ingredient ne ko twira nuretete Meru. To kwethia senator miaka na waringirwa kura che TV onto antu bataka kumenya ote inya nako warakere ndio na tumemene. Waringirwa kura iwaita Nairobi ote murandi nyayo mweto mekia kuwata na wetu weiwore tere murandi yu Munya netete na mbere kugate na gwetikia kethro akimucinda Kiraito kire ithurano twitite ariuga ati Kiraito no ithiretwo akirigire thirikari ya county ya Meru kurita ngugi ura kubatere na ara kugate weti na mbere bura bwingi Kiraito kethiretwo akirwa nabu lakini atuvere utebu bageta hakuna kitu watafanya manto ya hii athiri ndene konjie kathira. Hii kazi tumefanya nini? Utethiritie na kuonde ko tuwita no butu kwirwo u. Kuonde. Yamba riri tintwe ko kayete Kiraito arenda raita atia
arorea itu kwenda Meru ya enywa Weru Embu Meru yendelea ngwataniro Meru yona munya na otenjirenge kuona munya ikuomba ombia kiraitu onto murungi ibo kwenda tumuomba ombia. Nkiripotera WeruTV mbitago Edwin Gitonga. Nawe ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa na menereti atongeire bakiama kia Jubilee baraba kuria ite mwanya akiugane kaba kutumira matipo kubaringira chiacha chio. Rago ororunga mina kiama kia Kenya bagatirimana na muthomi njoke wa Jubilee ndebene kirike thurano kinene na nande ariuga masibo ne bagweta bagi campaign ira Jubilee ontubura kuga ne giutate na watho. Samuel Gaishimana Ntento eje kaga ne ko dijanya na rieto ryaku. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa na meneretie DCC wa Tharaka South John Agenda nonto bagutumira chibo bantere no kuringira chiacha endite mwanya bakiama kia Jubilee. Hata kusalimia Kiaria ntere cha wadi ya gangandeni ya gichigo kia Mara Ragwa augete ati DCC oyo ntugo ya egoro na aritie na machibo na batuma kuringira chiacha endite bakiama kia Jubilee na nkuruki abatuma bajokia marieto maringi kura kumakiriro bichi ya IEBC onto borabo kudhuganirwa ati ni tagaria la kudhuranira wamba bwa kura. Tunampatia warning. Mungu wa provincial administration atumikia watu yote. Tunaona Ntento na wale mandisi wanakuwa wanapata sheria mkononi mwao. Tuya ndo baganga mbati yetu wa marani bega muno. Lakini huwa Tharaka tunamkasifu na anatuweka atekoma tukaona demonstration mpaka kwa ofisi yake. Ragwa augete ati ikiutha tena katiba ya Kenya arutinguge bathirikari gutumirwa akiri kuringa chiacha irutere no aruriku na tukaandika protest letter kwa IEBC ndio tunaenda ndisia menye ameandikiwa kila mtu na it should never be partisan. Mwena ugu DCC muthuganirwa John Agenda augete ati aratumire machibo gukinyeria barabatara ithite marieto mago kana imandikitwo bwega ndeni ya mabuku ma IEBC kenda bamaraitha akiugaga ati Ragwa ikigwatio ari nakyo kenda kaona bwa kuga riraga chindoa. Agenda augete ati ino ntuwe ati guchindanira gitino akiriko gya chiacha atire na gitumi gya guchokaniria migambo na aringi bachiacha. Hiyo kazi nafanya na politician. Mimi inilita chiefs yangu tupange kazi mipango hiyo ya yani ya security yetu wakati huu wa siasa ambapo tuliongea maneno mengi, security ikiwa number 1, number 2 ikiwa food iwe distributed fairly kwa kila mtu. Kwa hivyo mjajaribu hata kuitisha nini record ya registered voters? Record ya registered voters nifanyie nini? Ile kitu peke yake nimewaambia, inasemekana kuna watu hawataenda kuverify kama wako kwa register. Hiyo niliwaambia pia waambie wananchi because this is going tomorrow na leo na Friday kwa nini? Friday itakuwa 2 days from now. From yesterday ilikuwa 3 days, ngaambia inafungwa Friday. Ambia watu waende wa check. Ibwe teta withire bwa asiasa ntere mwanya che Kenya kurega kwiganwa na machibu DCC wa mwena county commissioner muno kagitaga kagachiacha. Samuel Gaishima, WeruTV. Abachacha kaunti na Embu ni bori tukurumira moroto yathiri na batika rutemiario yombe kuyanithia akenya. Bishop wa kanisa ya ACK Diocese ya Embu noretia siasa patika roja Nithi ya Kenya ende baririkane nyuma ya kura ndegoro eje no igeta na mbere ritamwaniki na Ntento eje. Kavinda gaka ga kampeni andu makivariria nundu kithurano kinene gia tariki 8 mweri wa kanana andu onthe ni maraurwo kwiga thayo na urumwe. Makanitha wanamo ni matonyerete ndeto eno makivunjiria andu ati siasa itigakora nicio igatuma andu maumire wana kana kumenana. Thiete period ile ya siasa na tiono atuvoire kundu kuonthe thiini wa bururi wetu na thiini wa county yetu andu metikire gwika maundu macio na thayo. Tondu goro wa mane ati twikuo na kavinda karanga ya tovete ne kotwagirwe ne gwoca bururi uyu no wake na turi andu wake
nao ateti nĩ maraurwo gwĩka kampeni ciao na thayo kuona maina ũhoti wa kuonia andũ njĩra ĩrĩa magĩrĩirwo guoca maũndũ ũrĩ magiĩ ũteti. Koguo arĩa magwĩka siasa nĩ meke na njĩra ya thayo, arĩa magweterera kwĩgua kũrĩ arĩa maretia mĩtĩ nao meke na ũhoro ũcio na njĩra ya thayo, nĩ mathikĩrĩrie na makabata kumake decision my informed. Nĩ ũrarĩkĩrie na kũria andũ othe kwĩthema na rwario rũcũku rũngĩrete mbara na rumena ndũrĩ. Kuna haja ya kuambiana maneno ambayo yanaweza kudhuru wale wengine ama kuwafanya wale wengine wasiwe wanajisikia ni mbaya, kwa sababu ukweli ni kwamba uongozi unapeanwa na Mungu na kila kiongozi ako na nafasi yake, na hiyo nafasi unafanya hiyo alafu unaachilia hiyo ingine. Ngiripotera WeruTV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Murimi umwe na kunikite anene kumania na urimi bwayo bwa mwanya haria umithagia imera mwanya na kwenderia arimi bageta kuanda miundene yao. Akire gichunche kiume kia murimi uri umwe mwandiki wetu Ntento kome kunywa na ringirete murimi uri okuga nigwe murataira baite nyingi. Urimi bwa mpoka, sukuma kana spinach bwambairie munandene na nikyo gitumi John Babu uroritite ngugi iji ya urimi bwa munanda nkurukia miaka 3 nyuma yawe kugeria biashara ya kumiria miti kurema na ngugi iji amiendere nuntu bwa kuongereka kwa ubatu bwa into biria aumithagia. Ndonere kwina ubatu bwa seedlings kabere ma indambite nya kumithia miti ina gathoko na ndacoka kuona arimi bakuthangika isukuma, mboka na kinya spinach. Ikyo gatumira mbona ikwagirita uni njokie itagari riri ngure mboka na spinach na sukuma mbumithie na mbike utombo bwakwo nikena komba guteria murimi. Na ni untu bwa utungata bwa kiwango kieguru bwege urimi bwa munanda na iri njira ya kuthia ngugi kiri murimi nikyo gitumi murimi uri ume Babu endere ngugi iji na kuri utungata buria athithagiria minanda yawe. Kiri arimi bara baingi ibagwita bakaumithia into ethirwa ati kumba kwithirwa ari kiafu akarusi ni untu bwa kwithirwa thairia kwenda kugirwa ateo, thairia kwenda kurimirwa ateo na kinya thairia ikwenda ruji iyo ndo ya mboka mono nwije gwe igintu kiendete ruji mono yenda gokaroka kukundia ruji rukire no goro ugekira kairi na ninga kunikira ikenda nyoni tikeje kumbojera na ndiro kunikirite karutira kara kejaga kintu gikunikiri mpende ni gwataga kamurutire ke igakomoka ngandu tijontu ikunukairwa ntuko 3 yenya ogakunura. Babu ati kithimi kia wendia bwawe bwa imera bibi ni untu nethero ari na mbegu cia kung'ana na kwou murimi endagirwo kuringana na wiru bwawe. Depend na munda jwa ora jungana mbeje cia oringana no te murimi ubati kwaga ende tinga mbati mbaya keja kethira na mbere kiwango kiria kwenda thayu kurungu gukare akwija akurirwa na ndi gwatuika tumba kuona kiwango kiu akwenda yontu no wambirie na kinya na muntu mpoka emwe mwanka mpoka 10,000 gutengugite baite na mena mera Babu gwari thina iria wonete kiri ngugi ije yaku niriku ari njira nene impio yara mengi impio ni kuura murimi rimwe nyimera bikaya noka ugetura mbagiti emwe ne kauma ne kayethwe kathira no kaga kurita emwe utengo gukarita itina up and downs tiayo nontu wetikiria kuriski beja ciaku utonyithia kiri ng'ombe ungi atonyithia kwa chiene ungi atonyithia karatine na ndi ni diskite ciakwa mbikira seedlings. Babu mwe mataro murimi ure ukwenda kwambire ngugi iji ya urimi bwa minanda ethre tayari kuriski
etho ate tayari kuriski kinya mbeca ciao ageka mukone ni unturi no o riski mbeca ciaku ukathithia ngugina ti lazima iji ningakwira no nkwire ni urimi biashara ni unturi even plant a shilling and get another shilling in return. Antone WeruTV murimi uri ume na kome kinywa.